Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya chol lovaru ala sureng wangin state chung hun then khata lei min le tuilian wanga harsana tok te tran puya chomdon na tho mekani Mizo taxi app van tlang phur chi lir thein siak lu te chu voina tangin thakhat chung tlan na uni ne lovin an tlan tran Prime Minister Narendra Modi chan vein khan hi cham turi New Zealand khopui Auckland athleng Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan ethanol pol 12 thei E85 fuel man tu mani thu soi chol lovaro ala sureng awangin leimin le tuilian wanga harsana tok te tan puya chomdon na tho me kani a lungle kan correspondent soidanin tabung tui pui chu alian chho zela tundin huna report donchina tabung khuwa chung ko somli pani nansuri khuwa chung ko pasari tiparaga da chung ko somli panga mal soria chung ko panga an vain chung ko som ko tanga zavel chu munhuluma suan chu to anni kan correspondent report ngai thang tabung din hun hi danglam renga thingtlang kho then khatlo bo theilo engoma za ombok awangin furu su ri eng angana sa in nge an to che hre thei alan li lo ani heti la hian hun himlama sun chu the hi shelter house le uime hola te an bungro da sakan nia an mani po ri thei turati ni ma se atam sok chuan chungte belin an mani anin boipui ve mek bok tlabunga hian SDO civil pumojes lel fak omo hovin sarkar mi tele NGO ten tanpui nan thok mek ani heti la hian bolte daya leimin ero district nei tu tele contractor ten an vil reng na chungin then fai hlei the lanilo ru alat larenga mi khwal tang khang an la thanema oime lamin ei tur le riana an ro man saka mi mal anga than puina po an pe ve mek reng ani veng le khwa sang sanga leimin te na om ve meka oime branch sang sang te po in chiat na athenin oime hroi tu te hrivat zel turin hriat tirna an su ve mek bok ani thang le na ren thei AIR correspondent lunglei Indian Meteorological Department IMD Aizawl chuan ni lo om tur chung chu ro asur sun zom do ni na muloka tundin hmuna Aizawl saiha longtlai le lungle ate atla tambi kani ro suro wanga chena sang thleng thela ka film khur turin IMD Aizawl director Sudhir Kumar Dwivedi chuan mi puite acha a lir thei khaltu tele mi puite chu leimin tamna hmuna film khur tu le State Disaster Management Authority in thu apekte zom turin acha ani There were also reported of thunderstorm activities, low visibility. As per the available reports and models, this situation will continue for another 2 days. So people has to take care of themselves while going outside. As continuous raining is there, then there may be possibility of landslides in nearby locality. So they has to follow the guidelines issued by State Disaster Management Authority, Mizoram government respectively. Mizoram vantlang phurchi lir the chuang thinten sarkar approve red dik tak han choi thina turaduan Mizo taxi app chu voina tanga august ni somthleng kan no ni nelovin an tlan tran akas fane news in department how to hin ranga thu don danin donden mana Mizo taxi app in register to lir the zare somli pakon oma hengjing a hen four wheeler taxi zani samthum pakhat two wheeler taxi zaruk pathum le auto rickshaw sompanga in register ton oma document clear lo awanga registration pomlo za somthum pali an ani kan correspondent report ngai thang Mizo taxi app noya inzialu thei hun masa chu July ni khat khan ti top lai lo kani a inzialu thei hun chunga inziak lut ve man lauti achangin inzialu hun hong le torangen na oma wang le document clear lo wanga online dil na pending hun diam chunga clear man laute oma wangin vo in khan Mizo taxi app noya inzialu hun chu July ni somthum pakat thleng hon belle ani hun hon bel chung hian Aizawl khopui chunga two wheeler taxi four wheeler taxi le auto rickshaw te chu in register the ni dona registration hi Mizo taxi office saltlanga emo online kaltlangin ti the ni a li the document update lo chu register the ni don lo ni in thunei tu te chuan an soi ani ready le remra ti zote Akashwani News Aizawl Aam Aadmi Party AAP chuan sarkarin tun hnai damlo zumamo tana red card siam phalatura kumtin cheng sanga choingai ti chu than te lo thu soin cheng sanga sen ngai lovin damlo te sarkarin free se anti thu an soi excise and narcotic department na damlo mamo moi kuitana zu lei phalna order kha achua tilna form te ko tam takin la chuak to an fianga khaka khanin ati kumtin cheng sanga khel hi
sarkarin aphul ti akha i chei sanga la ya ne tam tham bok sia sarkar hian in sanga kha free ve le se i zuan mana tang khanin revenue chu amdon thowa khamin thalna tang khan Vin Khan Aizawl Press Club tu thar the ratu ko min AP Vice President nal mangai pacho chuan Max Kalpui mek chu tha anti thun soya amara chu inzelu hun bi tolo se antia Mizoram sarkar ma saten anala ngailo kong siam thatna road ses te khotlang ma sona rural siam na social infrastructure ses tur chia petrol diesel liter khata cheng li kumsan somni police primara tanga choi char mangin Mizoram pum kong siam tha se khotlang ma sona rural hi atakim ni puinen thleng se antia he sumlu le chona hi mi puinen na langtla takin pongzar turin sarkar an phut tlati an soi bokani AP chuan in thanma ZPM leader tuna chief minister ni ta in ZPM chief minister in portfolio ane ve don loti asoi nuwa tona portfolio pasiri la chang le tamai chu mi pui te bum na ni thu soin chief minister chu athu soi angin omse anti thuan soya SIR ra chakmatam na khuwa somni pathum lai voter za apung chu dan tik taka pung nge dan tik lo pung ti hi sarkar in enfi hal se anti bokani Congress Party PAC member MLA Louis Puti Tizo Thansanga chuan restricted tender develop tura manifesto da tu ZPM sarkar chuan chief minister kaltengin restricted tender cheng viable se somli paruk no somko pariat singa sangsari za somthuman peto ati he thui voina an party political session a soin Puti Tizo Thansanga chuan restricted tender in pek hi MNFin aron war leya tuna sarkar thara chief minister hian restricted tender chu kalphung thar ZPM sarkar noya shiat ani tolo tur thu te soya an sarkar nu karlova consultancy firms zathum somni peret anen panel ngala chief minister kaltlang chawa restricted tender le departmental na thokturin order te achhuak ta a saski sum cheng viable chezero somni pakole no som pasri le consultancy firm zathum somni peret cheng viable chezako somnga pasri le no som pasri blanket approval chief minister in apevatati a he Mizoram contract na world court an yati bok tun sarkar hen sarkar department som pari zircheni thu soin restricted tender na in pek hi cheng viable che sangli zero somthum paruk no som corporate singa sangsari za somthum peto in departmental na in pek cheng viable che zakwa som no som pali singsari sanga zali som pakhatani a viable comin cheng viable che sanga zanga somli pasari no som thum singthum sangni zanga somko pakhat hu na hi alo peto ani ti atar langa saski sumpo cheng viable che sanga zanga pathum no somthum pakhat puk to in heng te hi restricted tender na tho nan man zelani rin ani atibok Puti Tizo Thansanga chuan Foreign Contribution Regulation Act FCRA siam thatura parliament in ma alang tura mi puite tran ho tulati a apoi mo bera chuan sarkar issue based central sarkar puitur MP10 FCRA amendment a hian BJP thoblo turle do zong of thangai turin mala seti a hei ko ran ho tong tran hlo tuna mu thei langsar tak turani ang atibok Pangpar Zuar Association chuan Aizawl Club Park City Park a floor show come fair bot saya floor show come fair hi tholeni tangkhan ne tan ni in naktu thleng ne ani dona pangpar sang khaisi le tha zuar si ja samli pasir anin phawani akaswani Aizawl zona changin Pangpar Zuar Association Secretary Jacob Lerun amachuan tundin huna member zali chuang Aizawl le Aizawl pona tang anomek thu soin Pangpar Zuar Association te chu Pangpar Zuar e zong le chung ko chom te ani hlom thu soi ani ke kan fair na hian kan show na hian in pangpar chi sang te plan chi sang te leicha le pot man tlom tak takin lei tur oma pangpar le plan sta na mamo chi sang kha akim ve kan itia kan soitel dot thai phun hun lai te nia theira sang phun hun lai te ne thei chi sang te kha lei tur te kha alla om ve kan iti kha kan soitel doa mi puite na tlom zo kan lei theina turin naktu ka hian in sel run pui kan nei do na mi pui zong te he kan fair min lo sim sak tur hian in zawain kan som vek chowa min lo dor chau turin kan som vek chau ni ti kha he kan soitel du bokani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tonga ponani a naktu jing dar sarila chandia Chanchinthari ponani ang Prime Minister Narendra Modi chuan Vein Khan ni cham turin New Zealand khopui oglena thleng ram pathum tlojin chuang Prime Minister Modi in Indonesia le Australia te hloting tak huna man nu in Vein Khan New Zealand na thlenga acham chungin New Zealand Prime Minister Christopher Luxon nen an kom dona rampan hi na china zaw takin soi don ani tun tum hi kum somlin nuwa India Prime Minister New Zealand na azin le phasak berani a pamodi han sum dong ho tu tel infemi langsar tak te kom don bokani Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan ethanol pol
tuial thei E85 fuel man tu mani thua soi papuri soidanin E85 hi tuna tuial thei man lai ethanol pol tho E20 fuel ain litera cheng somhnia tlom jok dona E85 tuial thei hi aman dana kho khirna khau tak siam turni in amang thei tu lir thei bik te chau man tura ti ani dona ti he malak na hian me puida sumsen ti tlem konga na satakin achok an be sei atibok Chanchinthar cherti topna na tlang pui Chollovaro ala sureng awangin state chung mun then khata lei min le tuilen wanga harsana tokte tan puya chomdol na tho mekani Mizo taxi app awan tlang phurchi le thein jek lu te chu voina tangin thakhat chung tlan lo ni ne lovin an tlan tran Prime Minister Narendra Modi chan voin khan ni cham turin New Zealand khopui Auckland a thleng Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan ethanol pol tuel thei E85 fuel man tu mani thu soi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani